Om Swastiastu. Sebab camat dengan semal sanes sini tiga. Para lejuri sarang sami sane wangia tiga. Jedane sinarang sami sane wangia tiga. Talar para pemilat lomba pidato sane tresna asih tiga. Angayu bagya atur uninga yang tiga. Majang rengida sang yang diwasa satu kali. Sangkani wadah asing tertuarung gerahan ide tiga. Dua ide dani sinarang sabu prasida kecundo prenggalahi sade becek minakati puriki. Bilaten acara lomba mapidato sade mapai ketan ringrahina kemerdekaan Indonesia. Sakemon sedurung kitiang awetin pidatan kitiang kuniki. Lugrayan kitiang dilahin agam bakin ruin reng panegara kuniki. Ada kuncarang merdeka. 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 Ayo. Idadane sinadang sami senegahat kuang yang tiga. Reng galahe sane becik minak kadi kuniki. Tiga. Jadi makta yang pidato sane memuda ngajagang budaya miwah agama binaga jalaran upopira negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo budaya miwah agama nentan sudah lempas ekuripan agama ini rembali uniki sandukan maka kalian uniki madar pepai ketang sane pilih rakyat pisan rembal agama Indonesia entan sida mapalasan reng kawentenan budaya unik kejangka budaya pasti itu maderbe baik ketang sana pilih rakyat pisan reng agama Indonesia unik kemawinan minang lelure doktrin kesampun mopina mandani agama Indonesia reng Bali uniki sida masih kian reng negara Republik Indonesia unika ngawenan akeh pengajahan-ajahan utawi pengeruhan bina kedasar reng agama Indonesia puniki sane lumrah ke bawas Pancasila. Pancasila inggih punika malih tepah dados kalih kruna ide Panca sane maatos limo miwasila sane maatos dasar. Pancasila tegasnyane inggih punika lelima dasar. Ini idadane sinarang sami sane wenten ring mriki. Pastike idadane sinarang sami sane wenten mriki mapinah-pinah. Napi sane wenten ring pai ketang pidatang titiange puniki. Ambil titiang siki contoh. Baik ketan ring agama indeks dasar negara inggih punika. Silih tunggilnyane ajah-ajahan Trihita Karana. Napi kita dani sampun unik, napi punika Trihita Karana. Ayo, Trihita Karana inggih punika. Ketiga sane ngawina hidup irahu pinih banget. Trihita Karana malih tepah dados ketiga inggih punika. Sane kabeh pertama ke bawah indeks perhiasan. Sane kabeh kali ke bawah indeks pawokan. Dua sane kabeh tiga ke bawah pahlawan. Idadane sinarang sami sane wangi yang tiga. Bawasan tijang indeks sane kabeh pertama. Inggih punika
Perhiangan. Perhiangan punika paiketan para jakma Raja Sang Hyang Widiwasa. Perhiangan puniki talar sida sumai sila kaping pertama. Sadi suaranya ketuhanan yang Maha Esa. Sukseman sane kaping kalih perhiangan inggih punika. Mandane niraga pinaka jakma serta ketinut ring kawentenan Ida Sang Hyang Widiwasa. Minakana bebandan raraban ngaturan sembah bakti tur laksana sane patut manut ring upacara sane manut. Minat talar paling sireng ngopina santuka sampun sida nikia agama iner ring Bali puniki. Punika mawina yening aja-aja puniki sida memargi angka pasti keselangit ring lontar-lontar utawi sastra Bali. Ini Idedane sinarang sami sani dahat kusumayang tiga atas tiga indek kaping kalih inggih punika pawongan. Pawongan punika paiketan para jakma ring jakma sani tiyosa. Pawongan puniki talar sida sumai resila kaping kalih miwasila kaping tiga. Sani maswa kemanusiaan yang adil dan beradab buat persatuan Indonesia. Sukseman sane kaping kalih ring pawongan inggih punika nenten kios mangdani iraga serta ingat ring semeton mangdani sida masikian. Minakadi ring galahe puniki wenten paiketanyane ring pawongan santukan. Kewentenan para sisya-sisya utawi jakma sida mesat wajang tur mesadu arep. Kala iraga patut nginutin sane mawasta asa asih miwah asuh. Yening sampun iraga nginutin minakadi asa asih miwah asuh pasti ke dedane nemu sane mawasta kerahayan. Kala iraga pinaka jakma Bali patut suksema samtukan sampun maderbe sane ke bawah basa Bali. Ring basa Bali ne puniki sampun medaging tata cara rikala mebawas. Basa Bali malih kepah dados papat inggih punika. Sane kaping pertama basa Bali alus inggih. Sane kaping kalih basa Bali alus midang. Sane kaping tiga basa Bali alus madya. Miwa kaping papat inggih punika basa Bali alus sor. Mangke tidak nunas ngajari ida dane sane wenten riki mandani ngangge basa Bali ne puniki. Satu. Yeni nentang iraga sane ngopira basa Bali ne puniki sira malih. Napi ke wong negara dawuh tukah. Nenten. Napi ke wong negara dane curang nenten palih. Punika mangdani iraga setata mabawas ngangge basa Bali. Ring putu, oke, sewitra, utawi semeton mangdanentan ngangge basa Indonesia. Santukan. Yening ngantos basa Bali ne puniki incap, nabi saking bawa sindeng ajak budaya. Ini idedane sinarang sami seridahat uangnya. Sane kaping tiga inggih punika palemah. Pelemahan punika paiketan para jakma ring pelemahan utawi lingkungan sekitar. Pelemahan puniki talar patut kelestarian. Talar ring ajah-ajahan agama Indonesia puniki sampun medaging ngeninin indek numpa pira tamu inggih punika tumpak warga. Talar sane kaping kalih kewentenan sastra utawi lontar-lontar minakadi lontar taruh pramana. Lontar taruh pramana ne puniki sampun medaging tata cara makarya tambo utawi kewentenan kawibunan indek tarune puniki. Idedane sinarang sami malih tigang nas majari idedane sinarang sami mandani ngajegang pelemahan puniki. Mangda sida tetap ajak tur lestari. Minakadi
Sampunan musak nasib kewentanan kelestarian pelemahan politik. Minda kalian tiga. Sampunan awak untungan leluhur santukan. Yening ragam laksanaan sanementen faktor politik. Pasti kerawut sana mewastok keberbahan. Minda kadi belakang agam. Sira sana kening. Tiga nih kami. Saking mawon ide danis narang sami pasti ke kening. Napi malih reng taruh politik sidane dan patut lestari. Santukan politik. Nyire ajaga miwah lestarian palemahan politik. Ini ide dane sinaran sami sedapat uangnya tiga. Mungkin tetapi tiang indek pidatan tiang iwau ingin politik. Sana kabeh pertama budaya Bali madar be paiketan sana pilih rakyat pisan reng agama Indonesia sile tunggilnyane inggih punika aja-aja trihita karang yuah kabeh kali inggih punika basa miwah sastra Bali minaka sile tunggil pangeruhan reng agama Indonesia puniki mata tujuan mandane iraga presiden mesitian utamanya reng Bali puniki. Idedane sinarang sami seridahat uang yang tiga. Wadah sapunika presiden atur titiak iwau. Yeni wenten keiwangan atur utawi parilaksana titiak munas gangrana pamangkuhan. Makin uputan titiak atur para mesanti. Wah, santi. Oh.